Shubor nagaslem jong unongsan hima. Hadin Bagamighalia Energy Corporation Limited kalashimya karam lingba ka scheme Atma Nirbhar Bharat Abhiyan menta kala day sa kapali jongka ban sedang seo no yagani karam kabala kot parat 6,000 shispa klor tingka bat kapor ban seo yagani karam kalong shiphosnem ke MEECL lingba ka jingkershan jong sarkar jella kayo ban shimnya karam ka bahado 6,000 lais pa sa pusan klor tingka lingba ke ANBA jong ka sarkar pedeng tang baka klem shimlut yagani karam ke MEECL kala shim hado 6,000 shispa iway klor tingka namar ya ka arspa sa pusaw klor ka klem shim namar baka de ka pisa ka bahap ban seo sha ke NPTC kabadang don ha ka jingbam la ban penbeng Chairman cum Managing Director jong ka MEECL Sanjay Goyal ulaong bayagan ni garam on seo ya kasut kabalong kandai poinsan na kashispa bat kapor ban seo kadai shiposnem ulaong bagajing seo ram kan long kamahnyo klor tingka shibnai bat ka MEECL kan haban penmi ya kapisa harengkat kajing kershan ka sarkar jela nang ta ulaong bawat la ka MEECL ka kerdo pisa Henry hap ban tau ye kilat kilenti kumno ban penmi ye kapisa namar bagajing penlut kalong kumba shis pa sa po klor tingka ha shibnai kat bagajing yo pisa pat kalong hapdeng prapo klor bat shis pa klor shibnai ke MEECL kalayo ya kalat ban shimram lingba kani ka scheme jong ka sarkar pedeng nagabenta ban seo ye kiram ki sha ki basateng hagabede bat ka jingthet boarding electric nagi wai pat ki company kum na ka nipco but kiway ki company kum naga Power Grid Corporation of India Limited. Kum ban shupen ken mau ka sarkar jela kala ai jing menjor ban kershan ye ke MEECL ban shim ye ke ni karam ha unailar jong snam arajar arpo kenang ban kershan ye ki company ke MEECL bakin la ban trekam kamtam ban seo no ya karam bala pensa ateng ha ka por bathit boarding electric Hagini gi laisnam nodo usnam arajar arpo ke MEECL kampat don kamban seo ya karam Henry hadin laisnam kata nado mentau usnam arajar arpulai kaladei ban sedang seo no bat hap ban seo dep ya karam hapo shiposnam